Hûn bi xêr hatin ser seran û ser çavan hatin temaşavayên hêja. Tego erê bi sê pêşbazên nû careke din ew ê îşev bibe mêvanê mala we. Em binerin ka îro kîlî stûdyoyê ew ê li hemberî hevdû tê bikoşin. Em nas bikin wan. Tu bi xêr hatî hevalê me delîl. Gelek spas. Em dikarin te bi Kurt û kurmancî nas bikin. Tukiyê çi kesî çend sal ye bi çi remejûlî çi karî dikî? Ez Mêrdîn medya dîme. Belê. Astê xwe. Ez karî nakim. Berê şaredariyê dixebitim. Em ji kar avêtin. Wekî dijî emrên 45. Te bername berê şopan diye. Ne warê? Serî heya dawî. Wa her bijî te pîroz dikim. Zor spas. Bernamekî têr û tişî ye. Rastî ji ber Kurdî jî ye. Ev derjî gelek me kêf xweş dike. Em bername vîya wî jî Careke din tu bi xêr hatî û serkeftin ji bo te. zor spas. Hevala me nejla. Hevaleriş serkeftin Sağ wî spas. Tu jî bi xêr hatî em dikarin te jî nas Nava bikin bi xêrê Kurt û dabin. kurmancî. Ez Necla civakî nasî xwendiye. Belê. Ez Amedî me. Ji Amedê. Erê ji navê. Niha bi karekî mijûlî yan Na. niha kar nakî. Na. Te bername berê temaşe kiriye? Her tim ez dişopînim. Ha pir baş. We çaxê hûn zan hûnê çi bikin ji xwe. Wê bernameyeke xuyayê pir bi kelecan be. Hevalê me Sinan, tu jî bi xêr hatiye. Em dikarin te jî nas bikin. Mamoste spas dikim. Ez jî Qerecdağê me Belê. 35 sal Diyarbekir'im datî. Hostê Ceyranê me. Westê ceyranê. Erê. He, karî me ceyranê pir çêdibe ha. Ji xwe tu cîranê ma muzîkê jî ez Ma bawerim. müzikê me dîje kentê me ciyê me li wirayê dikana me yê. İşkî we bû ser çava ser sera. Na me pir werin cem te karî me ceyranê pir çêdibe. Çavê me. Te jî bername şopan diye Erê temaşe şopan kiriye. em temaşe kiriye. Çaxê sê pêşbazên ku bername pir baş şopan dine. Bername me wê têra xwe bi kelecan be ez bawerim. Ne warê? Nerê rast. û tekoşîneke pir xweş ew ê hebe navbera we de. Em hêvî dikin. Ger ku hûn amade bin em ê dest pê bikin. Em amade ne? Tego erê dest pê dike. Berî ku em dest pê bikin, dest beşa xwe yekemîn bikin. Hûn hez dikin ez bi Kurt û kurmancî beşa bînim bîra we. Pêşbaziya me bernameya me yî. Tego erê ji çar beşa pêk tê. Beşa yekem, duyem, seyem û çarem. Beşa yekem û duyem bi hev vegirêdayê, çawa bi hev vegirêdayê. Navbera beşa yekem û duyem de pirsên me sedî sed tunene. û di piştî ku beşa duyem qediya em yek bi yek ji we dipirsin. Hûn pirsên sedî sed dixwazin anna. Pirsên sedî sed jî tê çi maneyê? Êdî divan pirsa de rîsk heye. Ya hûn puanê xwe dikin du qat ya jî puanê we her diçe nîvco dibe. û di beşa sêyemîn de pirsa me yekem deng e. Em li dengekî gudarî dikin. Piştî wî dengî em pirsê ji we dikin. Beşa sêyem qediya dîsa pirsên sedî sed hene li gor daxwaza we. Ya em pirsê ji we dikin ya em ji we nakin. Di beşa finalê de beşa çara de dîsa pênc pirsê me hene lê vê carê dem tune ye û dema ku maseyekê xelet bersiv da mafê bersivê derbasî masê din nabe û ja di vê beşê de beşa finalê du heb jokerê we hene. Ger ku hûn bixwazin hûn dikarin bi 5000 puan lê ger ku 5000 puanê we hebe tune be hûn nikarin. Hûn dikarin pirsê bidin guhertin em dişûna wê de pirsek din ji we bikin. Na hûn di nava vebijêrka di nava şiqat erê nayê de ne hûn dikarin bi 2500 puan vebijêrkek xelet jê bidin avêtin. Jê avêt dîsa hûn di nava erê nayê de ne hûn dikarin bi 2500 puanê din vebijêrkeke din şiqeke din bidin avêtin û bimîne du şiq. û îjar dawiya beşa finalê de em ê binerin li gorî puana an dîsa em ê pirsê sedî sed bikin an jî wê kesek ji we di vê beşê de bive finalîstê hefteya yekem. Heye pirsek we? Normal ste. Ne were ji xwe ji ber ku we ez bên qey bername ji ber jî kiriye. Lê bi Kurt û kurmancî me xwest dîsa em rêgezên bername ji were vebêjin. Ger ku hûn amade bin Amade ne? û ger ku temaşevanên me jî li malê xwe amade bin beşa yekemîn dest pê dike. Bila pirsa me ya yekemîn B. Piling ji malbata kîjan ajalane? A. Firyar B. Xwekiş C. Pisîk D. Diransîq. Valê Sinan? Ben ji malbata kîjan
Ajal yani hayvan. Bilin cikijan malbatı. A. Teguere. Re. Sinan dibêje a firyar. Gelo rast e an na. مخابن نراس بو هوای دلیل ماسات و کتی مافی برسه ویته یه پسیک تگویره اره دلیل دی بجه جه پسی گلو راسته آنا ساعت خوش تپیروز دکم برسه راست بو از باور مهوالی سینان جی وستا عجله کرو نوره هاي مرة هي يا ناس هيجان بقول جي لك- هبو هيجان عم هبو يعني تجد زاني بو كوج مالباتا نفسها بلنج مالباتا بسيكانه نوري شو هناك بسيكانه تبقى بلنجك بتوجي كنو هاي كيلا راست، كم هاي. بيروفن بيروز دكم ساعات خوش شا بروبلما ماي بوتونه تنيه باشم بدلك راحت دكارن درباسي برسا خود يمي مبن هنا مادنه أنا وگر کو تماشاوان المجل مالهم خواه جبو پرسا دو يمين آماده بن بلا پرسا ميا دو يمين ب قادا دریه چیه لکیجان باجاره کردستانیه A. Ahmet B. Mahabat C. Kobane D. Süleymani Delil Ahmet Teguere اره Delil di beje A. Ahmet Gelo raste Anna Her şeyi tepiloz dikim saat خوش بود حب برسفن راست هفلا من هجلات دستي خو نحو جيل سر بوتوني بهلي ريكا ليخا وبرده نحو جيل السلوى راب مينا نا بروبلم يعني شباب كنت تجاري كي بيلي كرش خو بوتون دخبته ساعت خوش خو وقتا وتماشا كربوجي نها وديتيه نوصا بينج برسين دس بيكي برسين هنا كي هسان خو حسن. خو گرم بكن نوري بله. وقت انترمانن جبروي لزا بزا بشاي كمين شو خويا دقده هنا آماده بنا مدر باسي برسا خوي سيمي مفن آماده نه آمدن از باورم هونجی مال خو آمدن نه ور نه هون دیبیجن اف چه پرسن حسانن هونجی برسوا راستن وسا خویایه و چاغه بلا پرسا میا سیمین ب پنگوئن و هرچن سپی هری زیده لکیجان اردنگاریه دجین A. آوین گرم B. لناف قشای C. بحر مانشه D. لجمسرا نجلا لناف قشاي تقويري اري اولا من اجلات بي لناف قشاي قالوا راسته انا بخابن غلط بو ما في برسيفي هوالي سنان تنقول وجه ستي هري زدل كشان ارتنقارية دجين آفنگر بحر مانشه و جمسران ده ما تدو چه؟ چه ده، ثانیه تمایی؟ ده تگو اره؟ ري اولی مسنان دبه ده لجمسران گلو راسته آنا هر پیروز دکم جبوه پر گرینگه کوه پیل بوتونه کربه نوصل لجمسرانه پنگوان یعنی جیه جي کو صار او قشاين بير جاين قشاي اللي هنا الودرا جين صار دجين نتني ناف قشاي بيروز دكم ساعات خوش بشاي كمين بير بوسا نافا تكوش ندد جا بير كوسا به نزانم وي بشا فينالي دكي جان استي دبه و بيروز دكم ساعات خوش بير باش تشه هنا ماده بنم باللزا بزا درباسي پرسا خويا چارم ببن آمدن و چاغه بلا پرسا میا چارمین ب گلیه زیلان دناف سینورن کیجان باجاری ددمینه A. Muş B. Agiri C. Van D. Betlis Sinan با آگری Teguere ري
Sinan dibêje B agirî. Gelo rast e an na. Mixabin xelet bû û tu masê jî vê neketin ji ber ku di demeke rast e we pêl bûtonê nekiriye em nikarin mafê bersivê bidin hevala xwe nejla û hevalê xwe delîl. Hûn bana wê çi bersiv bida? Hevalê delîl? وان Tê bigota wan hevala min nejla? Ez nava ek adamam. Tê Nava bigota çi? de şık adamam. Kî jana? Nava vanu bedlisi adamam. Nava wan û bedlîsê. Em binerin bersiva rast çi bû? Geliyê zîlan li wanê ye. Ne were? Geliyê zîlan li wanê bû. Xemnîne beşa yekemîn bersiva xelet ya yekemîn. Ji ber ku bersiva rast nehat. Hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya dawî ya beşa yekemîn bibin paşê jî em ê binerin ka kê çend puan qezenc kiriye. Hûn amade bin û ger ku hûn jî li malên xwe di beşa yekemîn de bi vê kelecaniya mezin amade bin bila pirsa me ya pêncemîn B. Çend salan carekê salek dibe sêsî û şêst û şeş roj. A 3 sal, B 4 sal, C 5 sal, D 2 sal. Sinan Salak gibi. Bir şey söyle. şeş. A sesa. Degwere Are. hevalê me Sinan dibêje A 3 sal. Gelo rast e an na. Mixabin delîl masa te veketiye. çağırmamız. Degwere اره delîl dibêje B 4 sal. Gelo rast e an na. Yakbaş. Pîroz dikim. gerek spas. Ne var ya? 4 salan Çağırsın careke. careki. اره Bu kez ses alacağım. 4 salan carekeye. Beşa yekemîn qediya haya weciheye. We pir zû qedand. باش Kan binerin herkes çend puanên we hene. Hevalê me delîl 4000 puan. Hevala me Necla mixabin 0 puan. û hevalê me Sinan jî 1000 puanê xwe heye. Lê qet xema nexwin. Bêhêvî jî nebin û bira kes wisa bi puanê bilin dilê xwe jî xweş neke. Ji ber ku heya dawiyê ev tablo sero dikare sero bin bibe. Xemgîn nebin ha. Ne were? Ez bawerim hevala me Necla êdî fêrî bûtonê bû. Ne were? Tamam e? Eh, Ya tu beka bira qe beşek din ji derbas be. Wek min got lez çi qasî lez bike ew ê ew qasî û teqez pêl bûtonê bikin. Piştî vê tabloyê piştî encama beşa yekem ger ku hûn amade bin em ê biçin beşa duyem. Hûn amade ne? اما اره. بنه Degwêrê beşa duyem dest pê dike. Ji bo beşa duyem bila pirsa me yekemîn B. Dotmîra pembûyî piştî xwarina bi kîjan fêkiyê jarî dibe. A sêv, B tû, C hejîr, D bih. Delîl? فرصت کرد دوباره که ماست Dotmîra pembûyî piştî xwarina bi kîjan fêkiyê jarî dibe. Sêv, tû, hejîr, bih. هجیر Degwêrê delîl dibêje hejîr. Gelo rast e an na. Mixabin ne rast bû. Sinan masa te veketiye kerem ke. Dotmîra pembûyî bi kîjan fêkiyê jarî dibe. 10 saniye tema.
تو به دگوهره آره سینان دبیجه به تو گلو راسته آنا مخابل نراس بو حوالا من اجلا ماساته وکتیه سیف دگوهره آره حوالا من اجلا دبیجه آ سیف گلو راسته آنا ساعت باش پیروز دکم سیفو نوره جبر سیفی بجاری دکت باشه وایت توهات کت ناف گوونده خوش بو بجاری ایجار ام بنرن دوی جا هون لبر خواه بدن وای حوالا من نجلا هدیه دیته و سری گوونده جوا بکشین بستین های وجه هبه گر که اون آماده بن نمی درباسی پرسا خویا دو یمین ببن جبو بشا دو یمین آماده نه؟ رمضان نواره پروبلم او بوتون راجتون جار جارا پیش بازی متن دیگه پروبلم د بوتون ودانه بوتون نخبتن هون فری بوتون آجیبون سکرک نینه بک هیجانه و چوی کلاجان هیچ کنه که بر دوام دکم باشه باشه اداره به کله جایی نه به اون پیش بازی دن یعنی پیش بازی راسته از لیبر دکم کله جانی گلک جارا گر کو آماده بن و گر کو تماشاوان مجل مال خو لبندا پرسیبن بلا پرسامیا دو یمین ب جهه هری کevnar ê cîhanê kîjan e û li kîjan bajarê Kurdan hate dîtin? A. Kerimşar Kerkuk B. Eyndara Efrîn C. Girê Miraza Riha D. Girê Sera Kirmanşah Bala menejla جا گری مرازا رحا Te goyerê مگو آره Bala menejla dibêje C. Girê Miraza Riha Gelo rast e an na ساعات خوش در پیروز دکم حوالی مسینان و دلیل و خیره و چون عجله کن اصلا که پرسه شاخ اون و بالا خدا پرسه راسته برسه و راست هبول جمعجی راسته ذاتن ایجوی زنیم نوره گریم رازا رحای بو سپاس ساعت خوش در پیروز دکم مگوتو بو حوالا من نجلا بر بسری گوونده و تی بترسن ها دبشن پیش ده بترسن هون آماده نش با پرسا سیمین بله و چاقه بلا پرسا میا سیمین ب دستران کردی ده پیوین چارخور ششخور چاردخور و سیخور جبو چی تپه ناسنه کرن A. گرز B. تیرو کوان C. چک D. شور دلیل پرسه دکارم دیسا چارخور ششخور چاردخور سیخور جبو چی تپه ناسنه کرن شخ گرز تیرو کوان چک آنگو سلاح D. شور yani rastı sevene ki agayam tüm deş kışur دگوهره eri اولی مدلیل دی بشه ده شور گلو راسته آنا مخابل نراس بو حوالا من اجلا ماسات وکتی مافی برسوی دی جا چک دگوهره مگو آره حوالا من اجلا دی بشه جه چک گلو راسته آنا ساعت باش پیروز دکم از بیم دهینکی حوالی دلیل rastı naberar duadama نوره راست نوره دبیجن دمان چارده خور و سی خور و راسته. نوره böyle شش خور şunu da sene ki te geçtim ama bir vakit bu خمنی نه ben derbas bu نه پروبلمه rastı haber sekertin بس خوش دچه وسا ای وقتاج ماسا که در باسی ماسه دن دبن کلجانیا و او هلاویا تکوشینی خورتر و خوشتر و جوشتر دبه جبوه تقز و ما گوته بود چه پیل بوتون اکن وایه فیکیم بوتون اجی اون کو پیل بوتون اکن beni berhemeyiz değer بر همه وجی اون اون آماده نش با پرسا چهارم بله
Em hêdî ber bi dawiya beşa duyem ve diçin. Ger ku amade bin û ger ku temaşevanên me jî li malê xwe ji bo pirsa çarem amade bin, bila pirsa me ya çaremîn bê. Li ser kîjan çiyayên jêr golên qeşayê hene? A. Çiyayê Ebdilkofî, B. Çiyayê Kurdistanê, C. Çiyayê Satê, D. Çiyayê Helbet. Necla. سر کیجان چیاین جیر قشایی هنه Golên qeşayê. گولین قشایی جه چیای ساته Degoyerê hevala me Necla dibêje C. Çiyayê Satê. Gelo rast e an na. Saat baş. Firoz dikim. فقط من نزدم بونا من آبید Texmînek xweş bû. Belki baş burası. Mirov car najî bi texmîna bersivdin. Ne mimkun e mirov hemû استاذ pirsan rast ji xwe bizanî be. Yani heye mimkun e lê ji ber ku pirsên pir balkêşî tên gelek cara. Ku mirov qet derbarê we de nexwedî agahiye. Rast. Ji bo wê texmîn jî girîngin di bernameyên pêşbaziya de. کلجانی مجیه من تبلی هف کرا Dem heye yani 30-40 saniye rahat bin. Ez ji xwe ez hişyar dikim dema gotê 15 saniye 10 saniye ez ji xwe hişyar dikim. Ji ber wê nehewceyî hûn wisa piştî ku pêl butonê kir û mafê we yê bersivê be rahat bin. 2 saniye dawî de bersiv bidin. Ma çi dibe ya saniye dawî de. Nexeme. Baş e lê ev niha xweş diçe te got erê di beşa duyemîn de û kelecaniya wê di asteke pir bilind de ye. Yani niha mirov nikare texmîn bike. Gelo wî kî bibe finalîst? Qet nediyare. Ne were? Rast. Ê baş e we çaxê em ê derbasî pirsa xwe ya dawiya beşa duyemîn bifin. Amade ne? علي Te got erê bi hemû kelecaniya xwe de berdewam dike û niha jî hûn amade ne were? Baş e. Temaşevanên me jî li malê xwe amade ne? Bila pirsa pêncemîn B. Lehengê destana zembilfiroş ji kîjan bajarî ye? A. Farqîn, B. Semsûr, C. Mêrdîn, D. Zaxo. Delîl? Hewceyî dubare bikin pirsê? Lehengê Destana zembilfiroş ji zemin. kîjan bajarî ye? Şunu derbas be şunu. Farkı ne derbas be beni lehengê ne şunu tişte bir ama. Ez merdin zanım ama saat biramda ben gom merdin. Te got erê Ere. hevalê me delîl dibêje C. Mêrdîn. Gelo rast e an na. Hevalê me Sinan bixabin bersiv xelet bû mafê bersivê yê hevalê Sinan e. Masa te vêket kerem ke. Dema te diçe 8 saniye. ده ضاخو Te got erê ري hevalê me Sinan dibêje D. Zaxo. Gelo rast e an na. Saat xweş te pîroz dikim. Zembilfiroş wek destan em bêjin ciyê ku bûyer lê diqewime farqî ne? Ne were? كلام اوجي Lê meseleya ku leheng ji ku derê dibe tiştekî din. Ji xwe ji bo wê dibe pirsa Binaber her pêşbazî. da di seçim Ji ber wê hatım. dibe pirsa pêşbaziyê. Ji bo ku mirov di kemînek heve. Beşa duyemîn jî qediya. Yani hûsa bi lezabişin û ev bername pir zû biqede. Nizanim hûn çi dikin. Em binerin di dawiya beşa duyemîn de herkê çend puanê me hene navûn jî merak dikin. Hevalê me delîl 4000 puan,
هوالا من نجلا 8205 puan و هوالا من سینان جی خودیه 2500 puaniye. روش گوهری نواره. مجوار گوته بود. روش بش به بش سر و بنده به و آنها بش انجام بش یکمین ده هوالا من نجلا قد puan تو نبون. اونها وای puani هری زیاده یه هوالا من نجلایه. ایجاد بکود بشیم پیشتش خودی صاحب. روش بگوهره. ایجا نها هم هاتن چه؟ دورا پرسین جسدی سد نوره؟ بله ایجا ریامه پونه خواه بکن دقات و یا جی امی جی بخون نیو جو ازش ملی خواهی راسته دست بی بکم جه حواله خود دلیل بپرسم تو پرسا استدی سد دخوازی آننا دخوازم است دخوازی؟ بله و چاقه بلاش بو حواله ما دلیل پرسا استدی سد بی کسی که دویجه کرد ده جاره یکمین به شوازه هجوی آنگو رخنهی دنویسه کیه؟ آ. قدری جان ب. حجی قادری کویی ج. شیخ رضا طلبانی د. جگرخوی بوتون تونه یه؟ تنه و قاسی بکره جان اولا من اجلا ده پرسن سدی سد ده بوتون تونه ها باشه یک باشه برسه باشه اره باشه جبکو اف پرسن یا حواله مدنی پسکریکا دمیجی دمیجی تونه پرسکریکا دمیجی تونه یعنی بخوازی سربینا بکرم که تو آگه هم تونه راستی کسی که دویجه کرد ده جاره یکمین به شواز حجوی آنگو به شواز رخنهی دنویسه کیه؟ و بجیر که دخوینم بله آ. قدری جان ب. حجی قادری کویی ج. شیخ رضا طلبانی د. جگرخوی آپیشی ها دلمه یعنی بیرم از دیجیم حجی قادری گویز دیجیم تگویره اره حواله ما دلیل دبیجه ب. حجی قادری کویی گلو راسته آنا مخابن نراست بو لهین جی مافته برسیوه هیه تو کار لور بسکنه جی و تو کار دسته برسیوه ده گر کو برسیوه تا یا پشتی وه راست به و پوینت نیوجو ببون بورین جی خوی بری بله اینها کی جان و بجرگمان آ. قدری جان ج. شیخ رضا طلبانی د. جگرخوین اف هر سه و بجرگمانه مازستا مگو قادری جان تگویره اره حواله ما دلیل دبیجه آ. قدری جان گلو راسته آنا مخابن حواله دلیل افجنا راست بو پوانیت نیو جوتر بو اره ایجا کتو راست ببرسیوینه و وره نیو جوه بله و که غلط ببرسیوین دیساوی نیو جو ببه بلا حیات جه هبه تو کار لور تو آگه بسکنه همیشه در حقیقت تونه در راستی او یعنی جگرخوین او شیخ ج. شیخ رضا طلبانی او د. جگرخوین ازش برسویم بچه خوارده شیخ رضا دیش تگویره اره حواله ما دلیل دبیجه ج. شیخ رضا طلبانی گلو راسته آنا ساعت خوش راست بو پشتی دو و بجر کن غلط قنبه هات نیویه نیوچویه. نوسا نبینیم چی هات نیویه نیوجوه نخمه دیسا باش بو کو افجی غلط با و یک جاری پوان یک جاری مبچه نوره. بنی سر بون با ساعت خوش te پیروز Gelin دکم spas. اما هر انجام هوالا خواه نجلا تو پرسای سدی سد جمع دخوازی آنا اره دخوازی بعد من بز هاتم پیش بازی چما از نخوازی نوره و چاقه بلاش بو هوالا من نجلا پرسای سدی سد ب سرهلدانا قوچگیری دکیجان ساله ده پیکاتیه
A 1921 B 1923 C 1924 D 1919 Dem tüne rahat Serhildana koçkirî di kîjan salê de pêk hatiye. Belê. Guherandin nabe werna? Na divê ya de guherandin tune. û pirs jî hatiye divê bersiv bidî. Di pêşbaziyên berê de pêşbaza digo du ez bersiv nedim nabe. Na ez Guherandin Derbarê di finalê de yê. di vî derbarê de agahiyê me hene feqet mixabena ana Ya tu şensê xwe. erê ez ê bêjim de Te guherê. erê Hevala me Necla dibêje D 1919. Gelo rast e an na. Mixabin ne rast bû? Puanê te nîvco bûn. erê İjar ya tê li vir bisekine ya tê jî berdewam bike. Ew Ez- tu bi dilê xwe yî. ez sekinim Nema bersiv dî. na Tamam. Ew bi însiyatîfa te yî. Wê çaxê em bersiva rast bixwazin. erê Em binerin gelo bersiva rast kîjan bû? aha min wî texmîn kir Te texmîna xwe yani a ku hatibû Ev pirs gerek ji min re bate. Hevalê me Ez delîl de wê gerek zanîbû. ew pirs ji min re hatibe ya. Nexeme tenê hinekî nîvco bû. Pirs pirin û du beşê me hene. Qet moralê xwe xeran Na, neke yani na, ya. na, na, ji xwe Pêşbaziye. ji Ama xwe hatine pêşwazî. Em biçin cem hevalê xwe Sînan. Tu pirsa sedî sed ji me dixwazî an na. Valla mamosta de boğazım çünkü puanımı zaten keme. Puanı Ya da ve keme. her ya var. Ya herro ya merro tu Tu dibêjî. bejim. Bravo. Wê çaxê bila ji bo hevalê me Sînan pirsa sedî sed B. Ji Kurdên ku li herêma Belûçîstana Afganistanê dijîn re çi tê gotin? Mayahoyîler B. Birahoyîler C. Karahoyîler D. Kurduhoyîler Gördüğün. Kurdên ku li herêma Belûçîstana Afganistanê dijîn. Ji wan re çi tê gotin? Ha, John açıldı bej. Dem tuneyê rehet be ne mecbûr e acele bikî lê divê bersiv bidî. Heya agahiyek tel ser ya tê texmîn bikî. Valla adı tahmin bakım mamosta. Adamım da sanki ne? Baro. Afganistan. Can ne? Adı ben B. Te guherê Arı. hevalê me Sînan dibêje B. Birahoyîler. Gelo rast e an na. Saat xweş. Te pîroz dikim. Texmînek xweş bû ne were? Te li gor çi texmîn kir? Te Li gor çi te texmîn kir? hinek ve bijek li Bêjingê xizin te got ne filan bê. Arı aynı Şıkı. dev ev cevaz yemin bunu bu. Yazıya mı fakir? Belê. Saat xweş. Te pîroz dikim. Sağ ol. Ê kan binerin de encama pirsên sedî sed de na herkê çend puanên me hene. Binerin reftîsa serobin bûyî. Namse.
اره حواله ما دلیل نها 2000 پوان خو هنه حواله ما نجلا 4125 پوان خو هنه و حواله ما سینان جبر کو پرسا خو سد ویج راست برسفدا د جارا یکم ده دربا یکم ده نها 5000 پوان خو هنه یعنی آنها هگر کو برنامه قدیا با حواله ما سینان فینالیست بو لی هین بشا سیم هی پشتی بشا سیم پرسن سدی سدنه پشتی و بشا چهارم هی بشا فیناله و پشتی و دیسا پرسن سدی سد هنه نوره بله خوش دیچه وسا ام بیشن فینالیستی دنا ورا هر سیاده دیچه وتی آنا نممکنه کمرو لسر و هر سه پیش بازم دیکه و ایدایش برکو ندیاره و چه به پر بکله جان پر بتکوشین خوش دیچه لما مسمى المال ما سير ذكر ما بروش برسزا نه مال وفر نابه زرجار دبی مالش خوره رونه چای قهوه یا تو وزوستانه گوز باستیق بنی نوره المال كيف هو ليه مسألة الفيرا بشتا بوتونه براستيجي كلاجانية كجداية يا جرين كل فيرا بشتا بوتونه بشتا ماسي إذا جاران عاجز دكن بين يا مامرو ويا تشاوا نكاره بيدرخه أمجد بين كريم كن سري لي بدن ورن هونجي ورن استوديو جبروي راستا كلاجانية استوديو تشتكي جداية بشتا ماسي تشاوا بدلويه كلاجاني وبرس تشاوا نه وككو هيفي ديكر پرس او خاصی زور زحمت نین ما مستده هنک يعني الجور كسان بيجن جه جدات مثلا هر دو برسي ديت بس فرد وايد زاني بشين بري بلكي شوانا سانتر نزل مثلا بس هر دو بالا زاني بو مهر دو اندين بس اول جوري برنامج دنا انك سا جملان زورا وا هاي دنا دار حد جارنا برسين هيسان جارنا وصل لي درشين جارنا دو بشا فينال دي جيت ناري برسكه بر هيسان جمروف راحت انجي قاده كومروف زاني به نها ام هاتن كدري بشا سيم كو امل دنگه کی گداری بکن پشتی وی دنگی ازه پرسه به پرسه مونه من پرسی و شونده ونه دیسابل بوتونه کن پیشی وی دنگ وره اون آماده نه؟ آماده تگوهره بشا سیم دست پیدا کرد جبو پرسامه یکم بلا دنگه ما بی غزال دشكلي جاوي دراجب مهواره غزال بالو متا جالي قنديان وجيران وزي دستي غزال خبقريم بابي جمزوزان جورين هواره غزال نافدار چتا غزال من هاي دلالا من هاي بلا پرسامه یکمین بی و سترانا کو هنج دنگ عیششان گهدار دکن ناوه وی چیه؟ A. Lele Daye B. Aydıl C. Bave Seyro D. Zeri Hayran Valla من اجلا زري حيران تقويري نقويري ولا من اجلا دبي D. Zeri Hayran قالوا راسته أنا زوزان سارية مالا من بغلا ما بشنات أزراب شاوير شو بلك صورتك صور سفير مخابن نه راست بو و ماسا کسک دیجی وی نکت خویای و پرزو پیله کریه آنجی دم خودش برکو پیله نکریه نه ماسا حواله ما سینان و نه جی ماسا حواله ما دلیل و نکت جبروی امنی کاریبن مافه برسی و بدن و لی کام بپرسن حواله دلیل گر کتبو یا تی Aydıl bu ne şaşma. تی بگو تا آیدل ولی سینان Aydın. تی جی بگو تا آیدل Ay. کام بنرن گلو برسی و راست چی بو حير Aydın, ne var? Aydın. تب ناوا روكا ستراني تتبل هفكر بستراني دنيا ريانا حير يا عايشة شانزي قدروان عايشة شان زقيت تتبل هفكر متابعة خو زيري حيران شخوك دي بيجد تكستي دجيز دي بزيري حيران تا عجلة جيكر هري نوسا اواجه ستراني كردي بما خاش كر
عششان عیشه شان بو و عششان کی منظم خمنینه مروف عجله دکه ام به مناسبتی هم عیشه شان جبر کو هفته بوریش خو سال وگرا کوچاویا داوی جبو ام هم عیشه شانه و همو استرامبیجین خوین کردین نمر لور جاره کدن ببیرتینن و بجنا خوال بروان بر کدوان دتوینن بوی آوایی می در باسی پرسا خویا دویم ببین نمادنه آمادن اوگر کو تماشاوین مجل مالین خواه لبندا پرسه بن بکلجان راست المالی ترسا ونداکرنه تونه للمالی جی کلجان هیا بلا پرسا میا دویمین ب سینورن کیجان ولاتی به دور آوا آنگو اوکیانوسا اتلانتیک ره تونهیه A. بریتانیا B. برزیلیا C. ژاپنیا D. کانادا دلیل سینور کیجان ولاتی bu okyanusa Atlantik re tüney. A. بریتانیا B. برزیلیا C. ژاپنیا D. کانادا ژاپن دگوهره اره حواله مدلیل دی بشه C. ژاپنیا گلو راسته آنا ساعت خوش حواله دلیل راست بو چاوا بو آگاهیت سر و مجاره هبو آن کم زده هنه کم دیدن برچاو گرتن یعنی جبر کو انگلترا zaten هر دوی دیش خود zaten هم بیشین امریکایی قطعی امریکانه ساعت خوش تا پیروز دکم بوی آوایی ام در باسی پرسا خویا سیمین دبن حواله دلیل شد دبن مگلک پوان داکر گرک راسته پوانا کم دبیم بده برم برم کن جبر کو د پرسا سدی سده پر پوانین وی شکستن گر کو آماده بن و گر کو هونجی آماده بن بلا پرسا میا سیمین ب زانینگه ها کو جارای کمین به زمان کردی اکادمیک پرورده دایه کی جانه A. زانینگه ها سلیمانیه B. زانینگه ها هولره C. زانینگه ها دهوکه D. زانینگه ها ارتوکلو سینان هذا آراء بو جيلا ماما تدبت یکی بشه راس دم هي هنا نه مجبور عجله بکی هذا بنجا تگوهره أري حواله مسینان دبیجه C. زانینگه ها دهوکه گلو راسته آنا بخواب نراست بو حواله مدلیل ماسات وکت مافه برسی و یتی گر کو بخوازی کارم دیسا پرسه و بجر کن زانینگه ها کجاره کمین به زمان کردی یه اکادمیک پرورده دایه کی جانه A. زانینگه ها سلیمانیه B. زانینگه ها هولره D. زانینگه ها ارتوکلیه و 25 ثانیه تهن نبره هوله رو سلیمانی دمه برست سری دیجو صابی 15 ثانیه تمانه سلیمانی دگوهره اره حواله مدلیل دبیجه A. زانینگه ها سلیمانیه گلو راسته آنا خواهش تپیروز دکم گوتو بو حواله دلیل نها پوانه خو کم دکه وی دور ندوه ساعت خوش تپیروز دکم گلک سپاس جخوا سلیمانی وقت باجاره ویجه ویجه بله
bajarê çandê, bajarê hunerê û zanîngeha ku yekem perwerdehiya akademîk lê hatiye dayîn jî zanîngeha Silêmaniyê. Bi vî awayî em derbasî pirsa xwe ya çarem dibin. Hûn amade ne? Ama dene. Hêdî em ber bi finalê ve diçin. Ne were? Beli. Hêdî me binerin wekî bibe finalîst. Ger ku hûn amade bin bila pirsa me ya çaremîn bê. Vê gotina pêşiyan temam bikin. Nokta nokta de eyarê kerê de. A. Gurzegiha B. Şîrê çê C. Rûnê nivîşk D. Lingê perê. Sinan Ayarê kerê da. şuna wan. Hala şuna wan nıxtikan wê kîjan. Dê benivîsan. Bir saniye zamanı. Da. Kîjan? Da. D. Arê. Te got erê. Arê. Evalê me Sinan dibêje D. Lingê perê. Gelo rast e an na. Bixabin nerast bû hevalê me delîl masa te vê ketiye mafê bersivê yê tê. Bijer Gotina pêşiyan temam bikin. Nokta nokta de eyarê kerê de. A. Gurzegiha B. Şîrê çê C. Rûnê nivîşk. Şireçi. Te got erê. Eri. Hevalê me delîl dibêje B. Şîrê çê. Gelo rast e an na. Saat xweş te pîroz dikim. Wer dibêjine dibe şîrê çê de eyarê kerê de. Kerede. Saat xweş te pîroz dikim. Gerek spas. Na wisa eyn weke ku me got yanî. Hevalê delîl wê puwana werxuyayê divê bêşê de komîser hevdû bike. Da ku puanê wenda kiriye dîsa kom bike wisa biçe finalê. Yani wisa biryar daye. Pîroz dikin saet xweş em hatin pirsa dawî ya vê beşê. û êdî me got em çi berbe finalê ve diçin. Hûn amade ne? Beli. û ger ku hûn jî amade bin li malên xwe bila pirsa me ya pêncemîn bê. Bajar û herêmeka Rojhilatê Kurdistanê bi pirmezhebî piroliya xwe ya Kurdistanî tê naskirin. A. Mahabat B. Helepçe C. Zencan D. Loristan. Delîl Hewceyî dubarê bajar û herêmeka Rojhilatê Kurdistanê ku bi pirmezhebî û pirholiya xwe ya Kurdistanê tê naskirin. Ev kîjan Loristan. bajar e? Loristan beli. Te got erê. Eri. Hevalê me delîl dibêje D. Loristan. Gelo rast e an na. Saet xweş hevalê. Ev jî rast bû. Te vê beşê hemû puan kom kirin. Kan binerin de encama beşa sêyem de herkê çend puanên me hene. Hevalê me delîl 17,000 puanê xwe heye. Hevala me Necla 4125 û hevalê me Sinan jî 5000 puanê xwe hene. Ji ber ku ji xwe divê beşê de bersiv nehatin dayîn puan wek xweman. Lê heval delîl puan hemû ama kom kirin. Ana 17,000 puanê heval delîl hene. Lê ji ber ku hevala me Necla û hevalê me Sinan bersiv nedan divê beşê de mafê wanî ku pirsên sedî sed bistînin tuneye. Dilê xwe li me negirin. Yani
Regezin peş bir ki evin yani. جخو Dedi sapırsa. جخو مشكك دليل رابو من يبي يكمين أبو أنا İjan ha me teneci havale xwe delil pirsin. Delil tu pirsa sedî dixwazî anna. Yani ve encam eda hawca nakin ast. Tu naxwazî? Na. Baş e wê çaxê ji xwe hevala me Necla û hevalê me Sînan jî ne dilê xweş me bigirin û ne cî me aciz bibin ev topkiriye hayal regezeke. bire Tiştekî ez bikim tuneye. Nikarim torpîl jî bikim. Ne were? Wê çaxê em ê çi bikin? Em ê rast biçin beşa xwe ya finalê. Ne were? Me çi gotibû rewş serobin dibe ne were? Tabloya puana serobin bû. Lê hîn jî rewş nediyar e. Di beşa finalê de dibe ku ev rewş dîsa biguhere nediyar e. Yani anha serê govendê rast e hevalê me delîl dikişîne dibe ku hevala me Necla û hevalê me Sînan vê beşê bivin û hîna pirsên sedî sed hene. Hûn amade ne? Amade ne? Teguerê bi hemû kelecaniya xwe beşa finalê dest pê dikin. Ji bo beşa finalê bila pirsa me ya yekemîn B. Di kîjan ve bijêrkê da taybetmendiyeka zimanê Kurdî ango kurmancî tune ye. A. Ergatîv e B. Yekîteyî ye C. Tewangbar e D. Qertafgir e. Sinan Vura Fırat'ın na dem tune ye û joker jî li vir heye lê ger ku tedî puanê mirov têr bikin ji xwe 5000 puanê te hene. Ha, Barsız yanlış bide. Tu pirsê bide guhertin puanê te namîne. Ha. Ji xwe ji bo ku tu pirsê bide guhertin 5000 puanê te hemşte distînin. Lê tu bêjî ez dixwazim şiqek xelet jê bavêjim 2500 puanê te jê diçe. Atxalaf ben puanı mı darı? Tu xelet bersê bide puanê te naçin jîkî. Puanı mı nasıl? Tenê puan adin te. Ha puan aldım. Erê. Kîjan ji vanan ne taybetmendiya zaravayê kurmancî. Yani di zimanê Kurdî de ji bo zaravayê kurmancî veya tê pirsîn. Ne ji bo zazakî, ne ji bo soranî. Ji van taybetmendiya kîjan ne ya zaravayê kurmancî ye. Azimimde. Te goyerê Arey. hevalê me Sînan dibêje D. Gelo rast e an na. Mixabin ne rast bû hevalê Sînan. û divê rewşê de ji xwe mafê masê din tune ne di beşa finalê de hevala me Necla hevalê me Delîl ku ev pirs ji we re hatiba wê çi bersiv daba? Bijek jê de neman rastî. Zimanê Kurdî ji bo zaravayê kurmancî kîjan ji wan ne taybetmendiya zaravayê kurmancî ye. Ergatîv e, yekîteyî ye, tewangbar e û qertafgir e. Hevalê me Sînan got qertafgir ne taybetmendiyeke zaravayê kurmancî ye lê xelet derket. Aşık. Te bi gota a hevala me Necla heya gayek te navbera o gramerê çawa ye gramera kurmancî. Te bi gota çi? Ez پر دخوینم هاته که زافیم نه گرامره از دبیجم ب Te bi gota be. Kan biner. ارگاتیو هیه Em binerin gelo kîjan ne taybetmendiya zaravayê kurmancî ye. Bersiva rast çi bû gelo? Yek kîteyî. Yani yek hece. Naz zaravayê kurmancî de yek heceyî nagel ne wisa? Ergatîv e, qertafgir e, tewangbar e lê ne yek kîteyî ye. Canê te sağ be hevalê Sînan. Nexeme. Pirs hene hîna. Dilê xwe bi pirsên mayî xweş bikin. û em moralê xwe xerab nekin ji ber ku berdewam dike hîna. Hûn amade ne ji bo pirsa duyemîn di beşa finalê de em hêdî ber bi dawî ve diçin.
Kan binerin seri govende ji havayê delîl bistînin anna. Amade ne were? بله بله û ger ku hûn jî bi hemû kelecaniya xwe di beşa finalê de ji bo pirsa duyemîn amade bin bila pirsa me ya duyemîn B. Di sed sala hevdehan de gela ku piştî şerrekî xedar berxwedana wê ji ber îxaneta du kesan av li ser hat birîn têk çû kîjan e? A. Gela Zêrzewan B. Gela Qersê C. Gela Pazûkê D. Gela Dimdimê. Sinan آه كلا زرزوان te goyere. أري Hevalê me Sinan dibêje A. Gela Zêrzewan. Gelo rast e an na. Mixabin hevalê Sinan ne rast bû. Hevalê Sinan divê beşê de leze lê bersivên rast jî bên ew ê pir xweştir waye puan top bikirana. Heye derbarê vê ya de agahiyek we hevala me Gela Dimdimê. delîl. أزانم كلا دمدمي Gela dimdim. Heval Necla. Kela dimdimi ma sanki daha zor bu. Tu batê kîjan bersiv daye? Yani ki kela dimdimi ez kela dimdimi zanım. Yani keledini daha agahiyam tine ya. Kan binerin gelo bersiva rast kîjan bû? Gela dimdimê ne were? Ta diçin راست راست خوندی zaten şu diçin ajala heywana ser avê şerjê dikin ew ava ku tê hundirê kelê êdî xwîn tê yani xwîn ji nava avê tê û bê av dimînin û bi vî şeklî keşxwe kelê zeft dikin dikevin kelê û ew jî ji ber ku kesek xayintiyê dike کسکی نوکر دچه kesek جیونا کی xayintiyê بجه dike ciyê kaniya avê ciyê cihoka avê جه گوچه ناف کلی Ciyê ku av tê nava kelê ji dijmina re dibêje û avê pîs dikin, avê qirêj dikin, xwîn ji nava avê tê nava kelê ji bo wê bê av dimînin. Mecbûrin deriyê kelê ve dikin êdî. خانوی چنگزیرین بود Xanoyê çengzêrîn. راست لهنگ Erê. Em hatin pirsa xwe ya sêyemîn û hêdî hêdî berbe dawî ve diçe. Hûn amade ne? Belê. Ji bo pirsa sêyemîn û ger ku hûn jî amade bin ji bo beşa finalê bila pirsa me ya sêyemîn B. Kîjan ji van di dîroka Hindistanê de tekane jina ku bûye serokwezîr e û bi suîkastê hatiye kuştin? A. Halime Yaqub B. Benazir Bhutto C. Indira Gandhi D. Firuze Gandhi. Delil? پرسکاری وره دوباره کرمان Erê. Kîjan ji van di dîroka Hindistanê de tekane jina ku bûye serokwezîr e û bi suîkastê hatiye kuştin? A. Halime Yaqub B. Benazir Bhutto C. Indira Gandhi D. Firuze Gandhi. وقت Wextu ne? بله B wextu. Ji bo به wê. نظیر بود توش خوی پاکستانی از زنم Mafê xwe jokera jî zanî be. Pirs bidî guhertin 5000 puanê te diçin ve bijêrkeke xelet jê bide avêtin 2500 puanê te diçin. بله دیشق فیروزا بان گاندی var herhalde değil mi? En ne mecburî acele bikî. Ji be ku dem tuneye بله di beşa finalê de her carem pêşbazan hişyar dikin. Ben acele nekin. Ji ber ku ez bêjim te guherê û ku tu jî bijêrkî bêjî dijî- erê veger jê tuneye. راسته بجیر که دن کار Ez ve bijêrka dîsa جارکی دی dikarim. دوباره بکی Halime Yaqub te pirsê de problem tune ne wisa ne hewcê dubare. نه پر ساعت Tamam. میکنه Halime Yaqub, Benazir Bhutto, Indira Gandhi û Firuze Gandhi.
Tu dikarî ji xwe re li bêjin. Benazir ji xwe me bêjingê kiriye. O çaxet eger ku te li bêjingê xiste be sê ve bijêrkê Sê te mane. bijêrkê me dimînin rast e. Ekî zorê bide dibe ku tu yek hatî jî li bêjingê xî. Bêjing baş in pirsên bi rengî Yakut, de. Halime Yakut. Indira Gandhi iz dibêjim am. Te guherî? Erê. Hevalê me delîl dibêje C. Indira Gandhi. Gelo rast e an na. Saet xweş hevalê delîl te pîroz dikim. Rast bû. Tu di navbera Firûze û Indira Firuze de ve ma. her du Gandhi'ye de ama rastî bu zaten doğruda hinek demeşun da Yani hat taybetmendiya beşa finalê. Divê hûn acele nekin. Divê hûn nelezînin. û ji xwe dem tune ye. Em li virin naçin ciyekî heya hûn bersiv bidin. Ji ber wê ji bo hem hevalê me Sînan, hevala me Necla û hevalê me Delîl hîna du pirsê me yî beşa finalê hene. Ku pêl butonê kiribe qet acele nekin. Çawa pirs zehmet bûn an her kuçû. yani bu rastî heya bire gorme zêde em bêjin ne zahmet bu beşe go yani em bêjin gor kesa diguharin ya. Mesela guş havalartin ez zanim ya guş haval şimirtin belki haval Heva zanim. Necla tu çi difikirî? Barik. راست وی پرسا آنها مگو خوازه شما بطا Neyse. Hevalê Sînan. Çawa diçin pirs? Pirs hangi zahmet Yani var? 5 pirsê me zehmet bûn an. Aslında hangi ne benim ki aslında pırsa. Ez dikarim dubare bikim rahat me. Erê Bana bir yana zinki. piştî ku me xwend me vebijlek jî xwendin we pêl butonê kir gel ku kê ji we pêl butonê kiribe ez dikarim dubare, sêbare, çarbare bikim. Ji xwe dem tune ye di beşa finalê de. Ji bo wê qet nexeme. Hûn amade ne? Pirsa çarem tê. Pişta jî pirsa pêncem û beşa finalê diqede. Dibe ku qet pêdivî bi pirsên sedî sed nemînin jî. Ne were? Rast. Ji ber wê hevala me Necla û Sînan hinekî din li ber xwe bidin û hewl bidin divan pirsa de bersiv bidin. Wê hem kelecanî û tekoştina navbera we jî xweştir û geştir bibe. Ger ku hûn amade bin û ger ku hûn jî bi hemû coş û kelecana xwe li malê di beşa finalê de li benda pirsa çarem bin. Bila pirsa me ya çaremîn B. Meya farqîn paytexta kîjan dewleta Kurdan bû? A. Eyyûbî B. Merwanî C. Şeddadî D. Fedlewî. Delîl Mervani. bipirsin bêjim te guherî? Na hawcanak zanim. B. Ewleyî. Te guherî? Erê. Hevalê me delîl dibêje B. Merwanî. Gelo rast e an na. Saet xweş heval delîl te pîroz dikim. Xwesa mirov bi bersivê ewle be. Rast. Rast dibêje ne were? Belê. Rast. Çaxî kîfa mirov jî tê. Aynı. û li ber ekranê jî wisa kêfeke cuda çê dike. Rast. Ez bi we jî vêya zanî bû ne were? راست Kurdekî ku vêya nizane ez bên qey tune ye. Saet xweş te pîroz dikim bi vî awayî em hatim pirsa xwe ya dawî ya beşa finalê. Ne were? Belê. Berî ku em pirsa xwe ya dawî bipirsin divê agahiyekê bidim. Hevalê me Sînan an jî hevala me Necla. Ger ku divê beşê de yani divê pirsê de yek ji we bersiva rast nede mafê we yî pirsa sedî sed jî tune bila haya we jî hebe ji ber ku qet divê beşê de bersiv nedane. Li gora wê hem buton hem bersiva rast ew ê we bive mafê pirsa sedî sed jî bide we bila haya we jê hebe. Hûn amade ne? Belê. û ger ku hûn jî li malên xwe ji bo pirsa dawî ya beşa finalê amade bin bila pirsa me ya pêncemîn B. Ji van kîjan roman A. İbrahim Ehmed'e A.
jana gel. B. Balindeyên li ber bê. C. Dora bacînê bidare. D. Gulistan û şev. Necla. Masa te veketiye. Kerem gel. A jana gel. Te goyerê. Me goyerê. Hevala me Necla dibêje A. Jana gel. Gel o rast e. An na. سعد خوش te pîroz dikim pirsa dawî ji bilî hevalê delîl hevalek me bersiv da beşa finalê jî bidawî bû qediya niha li gorî puanan em ê binerin ka em ê pirsê sedî sed ji we bikin an na em mêze bikin meraq dikin ne were hevalê me delîl 37,000 puanê xwe heye hevala me Necla 14,125 و هەواڵێ مە سینان جی بە کو divê beşet qet bersiv neda puanî wî ciyê xwe deman û 5,000 puanê xwe heye. We dît ger ku em pirsa sedî sed ji hevala xwe Necla bikin jî puan bive duqat jî dîsa puan nagêje puanên hevalê me delîl. Finalîstê vê heftê kî ye? Hevalê me delîl e çepikek ji bo hevalê me delîl. Ê îcar em ê yek bi yek bipirsin ka çawa bû çilo bû bi dilê we bû ne bi dilê we bû em ji hevalê xwe Sînan dest pê bikin. Bi te pêşbaziyek têr kelecan bû biya min. Valla ji min rankî kelecan bû. Belê. Pir kelecan bû. û bername pir xweş e. Tim mamade dikim. û hevalê xwe ne sifkerdinê xwazim. Hevalê delî pîroz dikim. û qetam. Em jî bo beşdariya hevalê xwe Sînan serkeftinê jêr dixwazin û spas te baş li ber xwe da lê ew bersivên xelet nehiştu puana bistîne yanî buton te pir zêde pêr butonê kir avantaja te hebû lê nebû kesek dibe finalîst mixabin Rast. vala me Necla tu çi dibêjî Sebebê ge ez têk çûm botom bû. butom ne wisa Ji xwe min serî de zigot. ez dibêm tu butonê re bigî haşta yani teqez te û hevalê delîl di puana de bi hev re qayîş dikişandin belkî anha pirsên sedî sed jî me ji we pirsî bûn. Aynen. Tunekî Ez de botonê de butonê de hinekî dereng bû zafiya me. avantajeke pir mezin e hewildana te pir xweş bû kelecaniyek ava kir divê beşê de îja em werin cem hevalê xwe delîl hevalê delîl tu çi dibêjî tu bû finalîstê vê heftê Yani şer du hevalê jî spas dikin heval jî baş tekoşîn kirin yani nekî demê dawî de zaten hinek yek du pirsêk û em çi dibêje 10 puan anîn ji vir 20 puan sedî sed derb li puanê te xist derb lê xist lê rast paşê te komîser hevdû kir taybête jî hêla butonê de rastî mijikê destpêkê de hinek guman dikirin yek her yani ez jî dedî dil bûm gelo wê çawa be lem nedîtin û piştî deyê derhal pêlêkirinê lê vekîlî dibêjim qet problema butonê piskirêk Piskirêk e wisa demek ki tune. hewceyê deng jî lê hewceyê rast e ev jî weke wê dîsa demê pêş de heval dikarim min yaşk pê vekin yani Divê divê ku em, hevalan dî ji weke me wek serî rejî lê bidin ji bo pêşbazên me ku berastengiyek wanî çava hebe ji dil van lembê divê deng hebe yani bilaqe hevalên me em bêjin berastiyengê çavaya ji wekî dinê qet xeman nexwin dikarin li vê dira em şert û mercan ava bikin problemeke bi vî rengî tune ye herkes dikare serî lê bide te pîroz dikim heval değil wele te ber te baş li ber xwe da û di bersivdayîna de jî çalak bû yani ji xeynî belkî du sê bersivên texmînî lê dikarim bêjim ku pirs ji kesek de hat ku rast bû hevalê din digot ji mir hatiba min jî rast bersiv vidaya bernameyeke têra xwe bi kelecan û bi tekoşîn bû em we her siyan pîroz dikin îja ji bo ku hevalê me Sinan û hevala me Necla dilê wan ji me nemîne em ê çend diyariya bidin wan jî diyariyên em jêr dibên diyariyên dilxweşkirinê vana diyariyên
دلخوشکردنê ne Xwe ez îş kitêba pir hez dikim. pîroz Sağ dikin ol, teşekkür ji bo ederim. beşdarbûna we ji bo hewildana we em pîroz dikin çend pirtûka dikin diyarî heval delîl mi destê xwe dirêj kiriye ji bo Portugal demiş nasıl? Ez ê bidim tekî çawa tamam tu bû finalîstê ya pirtûkê te bidim dibe ez karim bidim ser masê jî nexeme ne probleme finalîstê heftê mafê wan heye ku li Kurdistanê bigerin û ji xwe ku piştî dawiya mehê wexta ku bû finalîst êdî diyariyeke me ye xelateke me ya din heye ji bo wê em ji bo vê coşa we ji bo vê hewildana we û tekoşîna we spas dikin mala we ava û bi vî awayî me finalîstê xwe vê heftê diyar kir Ev spas dikin. belê temaşevanên hêja vê heftê jî me finalîstê xwe diyar kir te guherê heya hefteya pêşiya me wê bi hemû kelejaniya xwe li benda we be bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş